ufike namhlanje unakho lokholwa kunjani lo lutho njalo ngikhuluma ngalo gesi ngisangawo ngakhophise ngikhuluma ngayo uthi process ukholo nekweleti ozabo hallelujah ukhona mali kodwa kuthona mali ngashini ukhona nto wonderful imali onapho phela ugesi ukukulana ya process yokubona uthi ngelilanga iyithandane nabafelokazi wathi ngiyobona abantu oluphinda bangayikhona akhulumisani kulabantu esibalopa ngiyashisa ungathonga kufanele baphethe njengamafoneti babheke ukhontakho kuthi kanti ngamkweleti imali yaleki ebakubolekele baphathela ukhontakho abalayini abayeke ukuthina kwesitapheki obabhekile. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kuleta kuona noma shikama display uyakubelezela ukhontakho yena lokulobi kwa mina nomnambikelela ngidolana ngoba ngiyakubona ngebhakani nake kumele ngebhakani funda onendlebe makezwe lokho akuhloya umoya emabandleni. Hallelujah. Alekibandle toto sisona ikhona hallelujah. Abanye bangibona la emamweni mina ngisebenzela umphakathi angiholi sebenzela amakhosi awusebe ikhaya umthetho uma ukhuluma ngenkomo nembuzi ukhuluma ngami ijozini yonke umasipala wasejozini onama-tank awu-73 imile ngengane lonke lengane abantu benza izinto zokukhohlakala kuthi ekugcineni ezeki bathi ngaphelela idrink babudlo yithi wena ufuna ukukhuluma kabi ngami ayikho idrink yakhe ngifunayo lungisa le nkinga onayo uma kuphela inyanga angiholi impela ngina 64 manje kodwa impesheni angiholi ngamukela kuthi unkosikazi wami obesebenza kahulumeni vele impesheni ngeke ngithole ngamukela angifuni le mali ngizokuye ngithi ngiphi imali angicela